Igaborone bakiriye Perezida Paul Kagame mu cyubahiro gisanzwe gihabwa abakuru b'ibihugu. Indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda n'imizinga yaturitswaga ku kibuga mpuzamahanga cy'indege ni bimwe mu byo bakirije Perezida Paul Kagame. Ibiro bya Perezida wa Botswana bigaragaza ko Perezida w'icyo gihugu Bwana Duma Gidon Boko ari we watumiye Perezida Paul Kagame muri urwo ruzinduko rw'akazi. Muri urwo ruzinduko rw'iminsi 2 abakuru b'ibihugu byombi bagiye kuganira ku buryo bwo guteza imbere ubucuruzi bwifashishije ikoranabuhanga, guteza imbere ubukerarugendo, imikoranire mu gutwara abantu no gufatanya mu bikorwa byo gutunganya amabuye y'agaciro ari mu bwoko bwa diama. Paul Kagame na mugenzi we Duma Gidon Boko bahuye nyuma y'iminsi 2. Amatsinda y'intumwa z'ibihugu byombi aganira ku buryo bwo kurushaho gushyira mu bikorwa imikoranire itanga inyungu z'ibihugu byombi. Aba bakuru b'ibihugu byombi bayoboye umuhango wo gushyira umukono ku masezerano atandukanye. Ubwizo mpande zombi zari zimaze kwemeza ibyo bikorwa bikubiye muri izo nyandiko. Perezida wa Botswana yavuze ko bagomba gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje. We did not meet today merely for the gracious exchange of flattery. We did not meet to merely exchange diplomatic. Tugomba kwerekana ko uyu munsi tutahujwe no gusangira amagambo meza y'ubuvandimwe gusa. Ntabwo twahuje no guhererekanya impano mu rwego rwa diplomasi rwonyine, ahubwo twahujwe no gufatanya mu nzego zikomeye. Ibi bigamije kwerekana ko duhuje icyerekezo, kandi turashimangira ko muri icyo cyerekezo tutagomba kuba abanyamwigendaho. Ntabwo tuzabigeraho kubera ko twabyanditse neza gusa, ahubwo bisaba ko abantu babishyiraho ubwihutirwe buhagije. Abayobozi batandukanye babigizemo uruhare kugira ngo tunoze neza icyo cyerekezo. Ubu ndizera ko biteguye kubishyira mu bikorwa. Officers and ministers who took part in the refinement of the vision now stand poised to implement. Muri uruzinduko rwa kabiri Perezida Paul Kagame agiriye muri Botswana yabwiye mugenzi we ko imikoranire bafitanye iri mu cyerekezo cyiza kandi ngo biteguye gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje uyu munsi. Our partnership is on the right track. Cooperation in areas such as justice and security continues to deepen. And we are now expanding into economic sectors. Imikoranire yacu iri mu cyerekezo cyiza. Imikoranire mu nzego ziri mu butabera n'umutekano irakomeza nk'uko bisanzwe, ariko iyo mikoranire tugiye kuyagurira mu nzego z'ubukungu, nk'ubucuruzi. Ibiganiro byabereye muri uru ruzinduko by'umwihariko ibyahuje abacuruzi bacu byagaragaje amahirwe menshi. Ibyavugiwe hano bigomba gushyirwa mu bikorwa kugira ngo umusaruro wabyo ugaragare mu mibereho y'abaturage bacu. Icyo nicyo kigaragaza umusaruro wabyo. Nyakubahwa Perezida, wakoze kubishimangira mu kanya gashize. U Rwanda rurizeza ko rwiteguye kugira ngo imikoranire itange inyungu ku mpande zombi. Rwanda remains fully committed to ensuring that our collaboration grows in both substance. Uru ruzinduko rw'umukuru w'igihugu muri Botswana rugarutse nyuma y'imyaka 6 avuyeyo, kubera ko Perezida Paul Kagame yaherukaga muri Botswana mu mwaka wa 2019. Icyo gihe yakiriwe na Bwana Makungwetsi Eric Kebetswe Masisi wayoboraga icyo gihugu muri icyo gihe. Muri urwo ruzinduko Perezida Paul Kagame yaherukaga kugirira Gaborone mu myaka 6 ishize nibwo bashyizeho itsinda rihuriweho. Abo banahawe umukoro wo kunonosora inzego zirimo amahirwe y'imikoranire ku mpande zombi. Icyo gihe Perezida Paul Kagame yanavuze ko yizeye neza ko ibyo bemeranije bigomba gushyirwa mu bikorwa. Muri iyo myaka 6 ishize Makungwetsi Masisi yavugiye iruhande rwa Perezida Paul Kagame ko bafite byinshi byo kwigira ku Rwanda. Uyu ni umukoro yasigiye ubutegetsi bwa Botswana buriho uyu munsi. Rwanda is slightly less than half the size of Botswana. It's got about 14 million people. So with that compact and with all these good things they do, the impact. U Rwanda ni kimwe cya kabiri cy'ubuso bwa Botswana.
bafite abaturage bangana na miliyoni 14. Iyo bakoze ibintu byiza nk'ibyo basanzwe bakora, umusaruro wabyo uhita ugaragara. Hano muri Botswana hari byinshi dukeneye kwiga. Tugomba gushaka uko tugabanya inzira zo mu biro kuko zitinza ibikorwa. Tugomba no guhangana n'ibibazo biri mu mitunganirize y'amasoko ya leta. Tugomba no guhangana n'ibibazo biri mu mitunganirize y'amasoko ya leta. Hari aho tuba dufite ingengo y'imari nko mu burezi n'ubuzima, ariko tukagira ibibazo byo kwikoresha. U Rwanda twarwigiraho kwitinyuka. Abaturage nabo bagomba kubyumva batyo. Hari umuturage wa hano muri Botswana witwa Fredi Skwanika. Yakuriye hano, yiga hano, ariko gutera imbere ntibyamukundiye muri iki gihugu. U Rwanda rwaramwakiriye, yubakayo kaminuza. Hari byinshi tugomba kwiga tutabanje kunyura mu ngorane u Rwanda rwahuye nazo, tugahanga udushya tugamije guhangana n'ingorane ndetse n'ibibazo dufite. So one of the things that we need to learn, without having to go through the challenges that Rwanda went through, is to learn to embrace one another, embrace innovation, challenging things and solving problems. Ibi bihugu by'u Rwanda na Botswana bisanganywe imikoranire mu ngeri zitandukanye. Izi mpande zombi ziri kumvikana uburyo bwo gukuraho gusoresha inshuro ebyiri bicuruzwa bahererekanya. Naho ku rwego rw'umutekano, mu kwezi kwa kane kw'ibihumbi 2026, ibi bihugu byombi byashyize umukono ku masezerano ajyanye no gutanga amahugurwa ya gisirikare ndetse no gusangira amakuru ajyanye n'umutekano. Abaturage b'ibihugu byombi nabo ntabwo basaba viza mbere yo kwinjira muri ibyo bihugu. Icyakora ku bijyanye na diplomasi, Botswana ntabwo igira ambasade mu Rwanda. Umunyarwanda ushaka kwerekezayo asabira ibyangombwa muri ambasade ya Botswana muri Kenya. Kuri iyo ngingo u Rwanda narwo ntabwo rufite ambasade i Gaborone. Umuturage w'icyo gihugu ushaka kugira icyo amenya ku Rwanda bimusaba kwitabaza ambasade y'u Rwanda iri muri Afurika y'Epfo. Mu rwego rw'ubukungu, imibare igaragaza ko Botswana nayo ari igihugu kitorohewe n'ibibazo by'ubukungu. Muri 2025, umusaruro mbumbe w'icyo gihugu wagabanutse ku rugero rwa 0.9% munsi ya 0. Biteganijwe ko muri uyu mwaka wa 2026 ubukungu bwabo buzazamuka ku rugero rwa 2.7%. Biteze ko bazabigeraho binyuze mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ubucuruzi bwa diyama nibwo bwihariye 50% y'iby'igihugu cyose kinjiza ku mwaka. Urwo rwego ruri no muzo bifuza gukoranaho n'u Rwanda. Ubu bufatanye n'u Rwanda bushobora gutuma babyutsa umutwe kubera ko ubucukuzi bwa diyama bwari bwaragabanutse, bigatuma Botswana ikena, ubu yugarijwe n'amadeni. Izi diyama ndetse n'ubukerarugendo nibyo batezeho amakiriro kugira ngo babone imbaraga zo kuzahura ubukungu bw'iki gihugu gikubye inshuro ebyiri u Rwanda mu buso, ariko kikaba gifite abaturage batarenga miliyoni 2,680. Umubare w'abo baturage bose batuye Botswana ntabwo nageze no ku mubare w'abatuye intara y'uburengerazuba bw'u Rwanda yonyine. Nubwo imibare igaragaza ko ariho hatuwe n'abaturage bake mu ntara enye zigize u Rwanda, iyo ntara y'uburengerazuba ifite abaturage bangana na miliyoni 2,860. Icyakora umuturage umwe wa Botswana yinjiza amafaranga menshi ku mwaka aruta y'umunyarwanda. Imibare ya banki y'isi irerekana ko mu mwaka wa 2024 umuturage wa Botswana yari hafi kwinjiza $8,000 by'amadolari y'Amerika. Naho ku ruhande rw'u Rwanda, iyo mibare igaragaza ko kugeza muri 2024 umunyarwanda umwe yinjizaga $140 y'amadolari y'Amerika ku mwaka. Ibyo bikagaragaza ko impande zombi zikeneranye kugira ngo zibyaze umusaruro amahirwe ashobora guteza imbere abaturage babo.